Desemi ye Ghana ni. Obi na kan so ye Ghana ni, o ye Ghanaian, no ye Togoni so aye dey, o say Togonian. Me dem nye Togonian, me ye Ghanaian. I'm a proud Ghanaian. Nyame ensha ye mpendifo nyina ese omo ehwe ye so na abrani abrebia no omo ma asumdue eba oman Ghana ene Africans nyina. Ye mpendifo nyina nyame ensha mo no nyamo kese. Papa nso ho ayefe. Medase. Papa ene Minim say code na fe na ba hu obi aso anya code na me kasa no ankoya ma me afacha me wate code bi a che me no so ye den makasa spiritual and herbal me ba no o ye den adwuma de be bro because emra dru say esua de pa nipa bi asisi en ache emra so say ye de ho efro hia amane kwadan na ene ohaw mu enti ena nyame ngo srafo anyame asra omongo eye ne prophet awasra omongo no omo ba dwuma de eso no Papa ewa ha yanko ni enhye dwumadi na se. Papa. Yes. Papa bibi aboko de. Erade adom. Papa ye nyina se African way. Obende ye de adwuma tare mu na ye hye. But still African way. Yes. Ye sa kotri ni mu hye nti. David say no de. Eno enkan ye ho sa ati ase. Yo papa bibi aboko de a. Erade adom. Ye de erade ase. Na ye bisa papa. O ye prophet. Pa chon yo difo. Obofour no ni twi ne brofo na ye prophet no. Mpachan. Oh okay. And just what is so be a prophet. Adi nim ni obi aye on say adifo adwuma no. Ye kaso bi odifo a obi abetimo edifo bet adifo ne wo mu ba ko 7. Oh okay. Ye ne ye last kra. De he na ye last. Ye ne ye last. Mo say. Ye te say me say no. Ye kaso sunsum adwuma ana obi ye nyame nipa na obi odifo a obi betuma ko Bible school ayo odifo obi hu ade a ebi obetuma so dan bebam ono so odifo obu a obetuma akase sebeba so ono so odifo bese e kase odifo a ade obi hu ade pa ye ba ko mako 70 se na wako police ana wako soja ana se bia wako me fa ne se doctor e kase doctor sa ba wura ma ye wo mo ye operation pa o mo ye doctors o basu ade ko enim ene wo ma o mo de fiance no ma ba ne obi a wa ye adwuma na che ono de yes yare ne te se dan a ono no ba be hye ne last o kaso be wu abewu ono doctor no confirm say yare we de wa chai 1 week so obekọ san say ono ye prophet a ohu ade ekọ achi ono bi ne yen enti ye wo Bible school prophet wo ho 87 no pacho cheche ma 7 na esa me kom won say me say no me na me last o ka sa won me last papa me nti ase me do fo bi nso nti ase nti me da se de nti am ka say ye mu bi no na ye last on so obi wo a ohu obetuma hu wasema ka kire aye de amaw ema na ye obi obetuma hu ontumi ye omo dos nti hwanum na ye first me fa say Bible school for no obi hu okay but ni ye na ye din obi wo be so dai obe ka kire bebam but ontumi ye ho ade nti omo nyina ye prophet ya omo nyina ye prophet nti na me say omu sonsoro no okay but ye wo you say me say na me ye last ye de ye ka ye hu ye ho ade ma ne ye ade na yira ye kosunsum kofa obi de yare bi ato so a ye tumi wura sunsum ehu kwan fa so a yare ne bae na yakofa yare no efi so na de akoma nipa akono so obi na ade ayira sai no ma nyina aye hunhum ade a ade hum na fe nso no yetumi metuma fra okra ahwe dokode e hawo metuma kosunsum ahun se bia wonu nyam ye de akoto a na metuma kotam de abro nti adifu adwuma no yan ye metuma ka se me ena ye last on say science crop no ye ndoso gidi fo ho wa woyo yo muzama yo gidi kokofo na esan wo me fa ne say odifu kansa no ne ade no ti se odifu akwa no ne ade no omo na e kasunsum ndwuma omo na mo ye oh okay enti papa me de nkura ho say no omo ye ho say ye wadifo mo horo so ye wo nyame adifo pacho nyame adifo omo nyina ye nyame adifo me de mi wi ase am wo no me nkondem obi okay na me ye bi ndi so da na nyame aton safram san say
nipa ne so nyame nipa nyame friend na me ni obi na bible say na obegu no na obetwa bible say yi na o ani suans na akoyi obi de ntimi na nyame de me to no ono ho adwuma na me ntimi me nka me nyonko so fo asem da okay ntimi na say obi aye nyame difo mpachi papa me de hu se nipa me ko no hoyi o nyame difo ampa me da se wo hu se so o ka so wo hwe nipa ne dia one dia nka wo betena fie wo nko obu okro hwe me katare am hwe kwa ne buafu atiase obu okro teme kasa kra me yen hwe so ne bubefu enti one dia yegidie ne editu anamoko esanse adifo organa ha won but won say obi o yesunsum adwuma bia ni ho a megidi se obi ni nya problem o social media won ye ka se o ye prophet a edin be ye ka se o yesunsum adwuma te se bia na meti o sisi ai se bi obi di asama to me so e wo social media me nim se asama na nya no kora a me me so no so da esase me yesunsum adwuma enti ese me prove kire se nipa ne se ade na ode to me so nya no kora de na me soma ade bi akọ no so na wotuma confirm na no asam be obi wo ha oba be so asam no so no so ye difo oni nipa ne be kon sa enti nipa ne kwa be ka se wo so ye difo a ye bibi na me hu na wa start challenge that means sa nipa no oni hwe be din keke no de atono so ti odifo ndo bia betumi de atono so but ehu adwuma na abeye no de be ma omahu sa wo odifo papa adifo mo ni nyame kasa me pacho ma menka bibi nchiro bibi abefa bia eso wo de fa sunsun ma no ko untumi ni nyankopon kasa direct okay efa bibi so ansa na ne saka sabi mpacho wo ko hene wo kora untumi ko wura yimfi owurudu sa agisa wo de fa ne chia me so se ya banana nchen ti obia ni wa obetumi ni nyankopon kasa direct efa abofo so ansa na nyankopon sa yeden aka embra na Daniel bon pai kora na mpai bo no ba no begiri se sunsun mu no nyankopon so ma holy michael be ka kire Daniel se mpai bo ne mba nyame anka kire Daniel direct okay enti no na je se edifo no nya se nyame no mo e kasa direct na mte se o de fa nhum so mo ni nyame kasa ye ni nyame kasa na mpese mi hu sa mo ni nyame kasa ye ni nyame kasa be e fa nhum ma ansa na nyame nsaka wo hu se ye wabofo ho nyame abofo nti bibia na ye de fa abofo no so na nyankopon nsaka nyankopon so kasa fa abofo no so e ma yete ene no papa sai na mo ye de fa abofo no so ona mintimi nka ya hintasem okay sai ya Christopher ye nim sai ye fa ye de na mo mpai bo so ne ne abofo no e de mpai bo ko ti mo so no mo fa mpai bo so ana mo kwan foforo so amo so mo fa ne nyame ka se obia ne kwan ofa so osom ne nyankopon okay enti na ensore ne dose no yo kwan bi onipa ne fa so a osom ne nyankopon enti one de obia ne secret na nyamesom so ma menka no kro nkyerɛ se secret wo nyamesom mu yansom nyankopon keke be yesom nyankopon ewo hunhum mu ene ne kure mu be se wan yusu sa no ma no ewo hunhum ma won sank ana fane se before awon sa be ka nyankopon no nyame asoma na abofo bebre ene wa abofo bebre so a omode message ne ko na kwan abefa so a obetu ni abofo na kasa na ya na ye bibie o nti enye bibisa ye no ma bi wa ye ntumi mfa ntodwa mese me kwa mfa so a me resource be di nyankopon anim okay papa ti se titemre no ye hu se nyankopon ne Mose e kasa one on one nyankopon na one na nadifo no oyi niam di e kire om ene omo e kasa fada ibi eye daye so medase sa adifo no ene ebi wo ho sa omabu e wo ho ene me na ka kire okay unim Ghana ha won ye wadifo ha bet unim de enti ama adifo no bia adwo no medase won odifo bia one na yere eda single room ana say time e wo mu no na adom no wo fom eye fat hwe obehwa titi adifo ni nyina om ye very powerful ni nyina no se wutumi nya wankasankasa ba bia beda enye se wo yere nya ne mense wutumi no aduane na obotrawo e be bre osunsum ase onentina Ghana adifo no bebre ye om ye weak enye se bi adom ni om so adom no wo om so bet efini dawson mane bromase entubo unse de titi adifo ame no kasai sisi ame no kasai wadifo Ghana ha o shon kom so bi wu o kasese ebeto ono kwan wo ba bi oda esase o time esese o de bomb pai wo fiti 11 to 12 na to 1:30 ni mu no to 2 ni mu no to 4 to 5:30 no ye wo no ma bi wo a obeye wo hunhum a ese nkwan nya o private
a obetuma hye aye saa no ma na bompai saa be na ne nyame kasa ne Obofour no kasa enti fa ne se bia o yire na nyane menses no da wo nchen na wa botrawo ebia ne tawo odware asana wo kodware wo nyina uyisu sapo baako ne ade ne nyina efi wa wonti eba ne sa na ese fi yeden e wo ho ti sa no ma ne ketenkete nyina kan na etumi bre sabi adi for lot of them no ase enti wo be study atete no na ye papa ne ye maame no no ye wo adi for bi wo ha na yiri nya ne mensesa on now do say na yiri ne be ye aduane ama is very very powerful no catch yourself maso da se bibi se ba so di akira obewu ana dokode ne beba okay papa adi for o madwuma ne sai me da se ena me di ka catch yourself meme se no me ye sunsum nipa ye ka se obi ye sunsum nipa chese ade ye hintasem ena metumi hu ka kire ade ye me no nete minimu unimmi na watumi atu anamo aba me nchen na metuma wuro sunsuma hu ahintasem aka kire one your friend say odifuo ade humni obi ohun ade e wo sunsum me ye sunsum adwuma na friends obi o ye sunsum dwuma no onkasa wa bonten obi o ye spiritual spa o ye sunsum adwuma no ono obi nko wa bonten ye ndinko ondinko mo bebre ne kasa e ba ko menimiansa na watwa so esan se nipa dodo na eba won che na o ye adwuma mo mo entubon se odifuo bi ba bonten e be start na se be sikura ba me nchen na me kire no na obi obeye sad no de camera be si ne su bia no onyo odifuo ni hute oni power oni sunsum esan se wo sunsum a udi ye adwuma sunsum no o ka chen so nkoye se so kono koye okay yeah papa o ka se o ye sunsum ni pa o ye sunsum no kra na etisen sen na sunsum adwuma no moye no sunsum ne ne de me ba cho te se bia metia yi te se bia me phone we phone ekuta no metuma yad na phone na sei menye wo hwe no ebia wo challenge me metuma yi bibi e ma phone na sei ana so be bibi amama hu say yes okay ento pa next week metuma ma haban eja tomu o studio ha papa last week raka said this week could be better but menya kwan ankotete nsu ni nti mentuma akọ but next week no me promise ma hwefo say ye ba ba kire tumi wo ha no ma hu say ye betena ha kasa enye say ya no ne ye ka but tumi no ye kura bi nyame tumi ode amaye me ba be fufu nsankyere ne bebre wa open mo amaye ne mo nti wankasa wo ba obeto hankaji 4 de aba me mpese meto aba na obi akase bi amaye bi me so na ye host ena se me akasa me se bi obi ohwe me mpacho de bi wo beto hankaji 4 de aba na me so me de pan ni bibia beba na metete aban me ensa pe hankaji kala be white ye be kasa ejabeto ejabepie okay life minkita manches minkita petrol minkita hwe on your friends so you d phone next week me promise ya show for say on kan hwe ni on kan hwe ni say be pie wa papa say na edifo no nyame okwan ben na nyame fa so frem mama ben na adwuma me that's me de before me ba be you d4 no man sorry an you d4 keke na me mama ne me papa nyina akọ nkansa on enti ya wo meto nkansam mpacha beti ne di ya enti na me papa me mama you d4 ba kese pa one de award ene se bia oba na ye bibi ma enti before me mama enye me no okohia papa bi no hia papa ne hye no konso obawu kwasiada na obawu ba na bibi kura no hweniye na wanje ade no enti mama se papa ne kaase no wie no ayese awosia sagu no so afi na ni so yese bi no hu pa bia papa ne fa bi enti owo mi tonwuram Sunday enti owo me no se aban ketu na cross ketu bi da mensem enti me left no minyi che ansa na metumi biem enti omu biem no na cross ketu bi dem na haban enti omu chechire de to anka chifu mu enti minyi no mo de hye mensa na msta na miso na msta nsankyere no bebre enti saade ne nyina wo sisia wo hosisia bacho sasa me papa wo kan me kai se first na ya wutimi wo bi na ne tinwa twampa se yese ya abosomma yetimi wo bi tise na wo ka se ukita crossi na eno so yese mo ya abosomma papa saade na enya abosomba bi na o maame awo no bo apa se obi hye ne nkoma na se ne bacho oni bibi papa ka che ewiase no
na metuma kan kakra ne se obi an na adom achede Nyankopon de ma no Okay. na me brief sa bosom na na boy Nyankopon oni tumi Nyankopon pe na wotumi esase sa sunsum na yebobodi ni nyina Nyankopon na boy enyom no mo de omope ba asase so enti me de minim se Nyankopon de tumi ni ma no de ama na ye Africa no se bi obi wo a minim obi a ye wo no shatare e wo sumu amanase ketwa Ofri ye fumba ya nsankyere ni abofra ne ye no ofri ye fumu ba na meka kyero batu nsankyere ni abofra ne ye no oben na obafe se magician yare bie ni asase so a wo de kwa abofra no wontumi nsa oso afia se de wanyi kakra tene maame de ne bra maame tete na enti sunsum adwumaye no eyobia ne na adomache me ne de ne ya adomache de man kon school but me de ne ya adomache de metete aban na oni bibi ye kaso bi odifo a obu a ye de wo no owa adinsuade hu but entumi mpie ebia na obi akata so sa nipa no ba ebetuma bue nani ya de aban na ebue yebetuma bue waso a ebe kasa kyerɛ a aban kasa kyerɛ abete enti ni nyina no eye sunsuma de na sunsuma de no enye bia na ye de ba TV so bɛka tiniye meme sɛ meye sunsum nipa enti me nam wo honam ani be me nam wo sunsum before a medware kura medware wo sunsum ani pie honam ani me odware wo sunsum mo sɛ me danse me nsuo bi eno a medware ne keke me de oli me ye no ebia froda water na laughing tesni ade ene haban na maposa na me de adware enti me dware keke papa mba ma haban ya so o da bi se me ntrans ma obi mfa 1 cd embo medua nkumi ana so obi ntu obi aduro ma ne mbeka me ana obi mbre mase enti me life na me nam no eyesunsum na me de nam e ma ne pie honam ani esanse abrabo na ye bo no bible say yensum no Nyankopon e wo huhu mu wati ase enti bo se embra Yesu Kristo na oye mfa ne se oye nsankyerene bebre be embra na oba na mfrihia moja tu no mfrihia bebre no eme se 12 years no embra na nkofukuo no twa Yesu Kristo hunhia na oba no okache na suafo no se otese obi de ne ho aka no ena suafo no bi san se na se obi de ho aka de se nipa bebre na de ne ho aka ka no se da bi nipa na kame osunsum that means na oba no won mensesim enti ewura ne sunsum ntu owura ntu Yesu ka se otese ahoden bi afinimu da ahoden sunsum bi finimu so enti nipa bia no ye nante keke hwe obi o nante keke bia bre wa brabom enti adifo na omo Ghana ha no me nka se obi nye odifo da bi but ye wo tete adifo ene ye wadifo ye yese me Ghana na me hye me hye coat ono nche se obi o hye coat enye odifo da bi but ye no ye wura sunsum hutumi hu dokode me se ye bodua ne ntumi ndane dua bo na oba metuma ndane dua bo nim mefre bebie ekobo odua no ebi abosom kono metuma frɛ ne na trans edin komote se na me ne odin koma na 12 a kyerem dokode ani pa ne ye nti omde ne ba bo ne dua metuma dan no e ma bosom no betie ma wagya okra ne de ama me na masawo ya rebia ya nemu ya de ne de ba obu ane ase na bra obu ya ton na no onyam ebu ye de ne kra ne nipadua kosi obi a gini nsam sika nyina wo sunsum ebia nipa na ba me nkyɛn kwambe so na mefa metuma ye na adwuma ne sikasem na sika betuma gyina ona enye mpaibo tiniye ona na yesunsum ade enti ese metumi wura sunsum se ya gye ne kra no ana ya kyekye ne ka ne de akosi baabi bola so anase bia baabi ebia mbre bia twom ache be se bia 30 years na 40 years sabre ko bia ne ye nwome won ana bia 100 years ebia sabre ko ye nwome enti metuma wura sunsum se dabi da ye wo no no ena onipa ne sesa ne hyebre enti sabre no eno no nya mpa bo sanse ya kyekere no e wo sunsum enti se otumi wura sunsum na akɔgye nipa ne kra e wo sunsum no na wo ya ade ne ma ne mani pie hu na mani sanity okay and papa obeto aso e dia mame medafo prophet Michael or say na who say ok church le ensemu okwan ya ebe fa so a edifo adwuma omo ye ene okwan a ofa so ede edane ebi abrabo ne mu ayedin ede amawa mokwan ya nyame be fa ne so amawa abrabo no asi ne dadam anase ayeye ede amawo no eno na all church mu no Prophet Michael Osei ono ene penin contract for penin kofa by ema St Michael Power Ministry na papa yi ono de onye asori se ebia ene ye kwa asori na ye counseling da bi
onye asori kwesi ada ye kobo ye nsem atonyom da bi ono ne de o se nyankopon kane no ye asori but ewi kire na ba ne se ongu asori no onye ne counseling kwa onya bre ema me no mienu se ne be ha oba na obetena se na wo kan wo ha wo kire na obetimi etie na wabisa nyame akwankyira onfama na waye ho ade na wonso wabrabo ayeye fi se nyame ammo se emehia eno chopeni onye eye asori onne de counseling kwa efiri ejuada ekopem memenda eno tenase anopa no nso ekopem anwumre no nsia owo honum 24/7 ene onya frɛ no na obekiro na waba na papa wo hwehwe na kiri kwan a owo kasoa Pink FM baby ofri baby afa kasoa ka so ofri man kesim wini ba ena eba ofa car na eno fa ka so besi wo station honum o medru ne ho na emom fa car ekọ circle kaneshi na ka chen se obesi e Pink FM na yesi wo Pink FM osi wo Pink FM honum a me pa cha ofre papa oba be fa Samsung ena ofri Accra ena konso before obedru kasoa overhead no aka chen se mpa cha o mesi e Pink FM onya siwa tesabrosan na ufrakra na ekode osiwa obetwa kwan nim na wakọ ne honum wafrɛ no na wakyerɛ baabi a owo na waba be fa Pink FM abrosan ne nkyɛn a next building story building I want nkyɛn no ɛhɔ ɛna opani owo ne numbers ɛna egu screen no anim no obetimi afrɛ ebia ofra ɔno akasa ɛna befa na ɔne wo akasa eba no abrabo yi edie abrabo emu aye den ama sɛ ye duabɔ bibia akyerɛ wadwen wonya anu ye no nyame enam ne so ema obenya anu ye se wotan ade ayento yare bi tete oba ukunu ohaw bi edam so a Prophet Michael say ena nyame befa ne so ajo enti ne number no bomodin anafa 0243 310 087 0243 310 087 ena 0558 382017 0558 382017 ofra Prophet Michael say obefa na sesi ade yenwie program ide ofra na ontimi emfa ne ba ena ebefa na so yewie program de ya opesa one ono ankasa kasa de a yewie program na wafre no sesi o kire yen okwan a ofa so eye adwuma okwan nyame adifo efa so eye adwuma yenko na yensan so enkotie prophet na yene no eni nkomo papa. Yes madam. Akwa babiem Yena papa na o kan bibi sese obi abo bidua ebi obi abrabo enkoye enti papa meti hwen mabo bra na enye ye me wo assurance say me ba wo ho a nya me be fa wo so amama medi ya ana se wunti ebi wo ho no manya ni nyina e na wo betimi aye me das wo hu say adwuma na me ye no me pese me kire me nya botre kire omo hwe mu kakra won se obi de ebi omo ye no more than be say 40 years ni ana 60 years nipa na nya 60 years ye wo na na de sa de ne to no so but nipa ne ba nchen a opese that day na the problem no solve ye sere omo hwe se ye nya dwuma sa sebe mpedua sa se oba kora wo tete ne kakra won se adwuma na ye no ye wo hu no ma ye de ye wo lafenta wo pe no one touch a obenya. Wow, enti bia nipa ne ba na cha se maame enoma we ne de ya ade ne mawa o per resource no town sabeka no waka cho se ti ade no so mawo enti se o te so ade no so anoma na obeto no entimi nye enti se na ope no enkontem ana se o ti ni ye pa ye wo lafente bi we friend fox oil se bia pe bibia fi nipa ne nchen ne bo ye din but ye wo we palok bi so friend commanding palok se bia obi di asama to so na asama na court ne bia oni kamafo ye di asama na to so ye kwakojelu ana obi age wasase wato asase na tuaka wi obi je wasase me wo metuma ma enti ono ye frɛ ne sunsum adwuma no wo pesa ade ne bedi wo nkyɛn wo ni sika ye de wakɔ court ba ade no so nim sɛ ye wo de enti ono sa no tua na moba me nkyɛn a na me wuram sunsum na mu frɛ wo kra efrɛ nipa na kwa na mu sɛ eye kwase ebu na nipa na ibu a ono de wonim mebo so de akire ahwefo no won se adwuma na ye na nye easy sa ono sa na meka cho se mekwakoto owo primary ni ti na makunu no otima market na makoto chirben na matete aban na matro nipa na woni ne wa asam na edin na mde akosha asase no so obi entumi obesa fro se befa na asase obi na obetuma to asase no da kopimbre wi asebese
Say assassin ye media nko ade a. E ye wo de nko ade. Se me hu se ye wo de. What of papa anya media but mpese meji from insem ma me ba ma me. Ono so wo ho metumi aye. Ono obosman ketre ne de obekai se o wasase obefa wo nkai. Ono de mentumi mbobọ no ma no so a. Oh, say me kwaji obi assassin me no so me ba assassin me nim say anya media. Oh, say ono de aisa prapre tio. Say ade ne ye wo. Ye wo good ye bad. Enti ba just say papa. E betimi aba say assassin no. Mato onso wato. But me na me di kan toy. Anso no me di kan me to me na me di kan to na auto na chire. But wo auto na chire pese assassin ba bia da no woje. So far as what you aka no me ba wo be ya ma me na me refia na first one. Sunday me adwuma na me ndi atro. Me ya ma. And me adwuma na me. Okay, I know dey tell say wato. Now what of assassin on toy but opese o force. Opese o force. Ono dey hwem na say enya susu na kasa be ka kire me say me ye. Yes, yes, ya. Enya me pe oba honhom na me de ye adwuma no. Me ka se honhom na me de adwuma obi bisa se na ye bosom na nya bosom. Na kam be bisa. Ya haban. Ye keka no mabo metuma be ni nyina wo studio a kire. Na se obi wo asase ana se ebi obi wo ton asase ye nto. Ebi osisi adan. Obi wo asase ye nto ana wo property bia ya oton ye nto. Onno sa wo ba memo akosesa tio de enti a kasa yesunsum adwuma no enemi fa no ma binsie be membo so enye se oba ya na ya ma akwanche na ya ma tie oba metuma shoda se okay mati metuma ya ma but normal se ni be yanti wo kwa ese me ko market be ko circle no press station be bia ye fa cars me ko agbogboreshi be bia da bia nipa ko didwa won na makọ 16 regions ni nyina akosesa ni nyina station any market anwea no any aduane ani pedie egu fom no ba etese bia ahwere ne sa no ma no me ba anwumre tuofo kro akọ wada na odi adwuma brem no me wa haban bia ye friend crapula etwi nipa ye dididwa na nipa maye ni nyina nto ba metumi dia share laugh ntem keke dia ma ana me di bi be kwa asase ne so akọhye obi obetu ni na si asase ne so bia obeto onfedi da obo no bu bi so obetua papa na sese na o kan no enye me akasa na mekọ 16 regions na dabra bi mo ni nyina go da ya okay enti sia dia obi asore anopa ekọ market ekodidwa obi akọ adwuma mu obi akọ bank ko yiska no anwea na nipa na omo ba ho anwea no ne esesa ne de ye ne de twedom ne de ba de mawo enti enye bosom ene de aban bi o aban bi a ye de mawo a ye be kasa kira aban no ne de afrad ne bia ne de agu lafintem na me de amawo enti wo kasa gu super na rekodo enti wo sra na opese ye bia sa de ne ye mawo na yesunsuma edi wachi a ade bia pese ye bia be ye amawo na papa says lafinta no esa na tese adre na dabi ye wa ebu a ye mawo na esa agese bia ufi o ekoto asase fofra unya dina asase no so a na ye adwuma yetumi for your life e de mawo se ne meton bia se yeto ene na esa me start ton ade ena ade ton no won say ade ton ye ton keke okay tieniye adwuma bia ni ho a wo de wani kan ya obe ende de tiam so be no obi betumi ebia ya wadanfo ba won ne nenam ena oto asase na ne ton no obi ane na ye kasakasa ko betuma asase no aso anya kakade abrami metuma ya ade obi bekwa asase no so be onto onde ne ye de ade aya ne se no eye ye de seconds no betuma ya amanipa no be se obesiesie ade no eye na eye de mayen nti mo echa nti na ma delay no wa ja ene se papa se na wo kan e de maba on chen ese meton ade me be se yeto se na wo kan se ne ye na ede ne de ene se be delay ansa na watimi ya ba cho da bi ti se bia obi akesu ana obi adome ho e de ade na koto akọ on de enam chese ne se no ni de seconds best usiesie ade na ebetuma take u best one day obi betumi de asɛ wa blabo ayende no best usiesie ebetuma take u best 3 months 4 months abia 1 year okay won ansana obi asunsun no ebetuma akada no de ama wo na ti obi wa ya fresh na blabo no so ti sɛ na wo phone no wo code no ebi ayira na ebia wa refill code no akọ fresh no bi wa bibia fi na blabo so entaji sɛ wo hyehyɛ de manipa no papa bi wo ho sa omo buy enche metuma ka se mu be 70% omo fresh omo blabo so ebu omo tumi fresh wadwuma enu sika sem ebu ada ye be wo nipa tumi fresh wo blabo so dana ye wo ya nipa obejo ana ada ye to din no tunkwa na nyina obebre obebre sika obu okwa ne nsem ya fresh so
enti sika bi e beto ne se obeye adwuma sika ne beto ne se be on fan ye hwe na hye e be hye bua ne afrashe ne nsam no pe e wo sunsum obu on so ayetumi de ne nsachi e de ba ne nsayam ebu on so mu fiti ne nsam wo sunsum obeye adwuma obenya sika but ontumi ye japade da wow enti ono no saa no se ye oma ye wo saa oba ne ehu a ono no ye beye hu adwuma na ya store enoma no sikasem ne wadwuma no sikasem no wo nsam na ya hwe se ya store no atuma ye adwuma na obosafe na normal start pekene sesa oh me ko different they say the normal start ko ye but me man kasi kitina nche o se ye wo na na sesa na ato ablabom isa se me nkasasa enti meka cho se me yama enti obi wo ban che tumi ma no 2 weeks na aba na abeje wade but on tiase obi etumi ma no 1 month why be ma 1 month ana 2 weeks na se wadwuma na danger emu yedin enti ase me nya botre ehhehye na me de ma obi wa ye wo no no ebia na nkonya unse obia ne code da na blabo so obu a nyame hyehye bibia o before ya ba wo no na nyankopon de code ato wa ware ya wadwuma usika sam oyedie wa kwantu ubi bia wanu onyam no ubi bia code da so be fa ne se okronfa ba ufie na wa lock down na ofo so ebia ukit ode fa ne se po o enyo kronfo wa ukita ukis o da ne ye self contained na kini ya ba ko bua ansana benya access to keys no ono ayira nti ayira mpacho wa na akohwe no carpenter me pacho oba de no be obebu ani asai medase ayi so koto ofro na so kini so akoto no so wan fa sika na ma carpenter no wan kasa akoto ebi ababa ko be fese no kura no enyeyi nti bi wo ko difo bi nchen odifo no sunsun no okita no ene saa we e friend den ebi a chana do na akoto no we no koto no di shemu no enye pepepe nti ayi so de ma carpenter no num say yes kin we na meto a ebi abe den ebefa no akwa koto no ahihye na ode amaw na ye fa ono kra ye fine te say na nkasa de no say ono no monye no first one your original but second one enye original wo so koto chana do a ye wo kin red bi wom ena ye friend master enti ono na abe yisu a ade ama enti uwi a unya yi master ni wom na de na aka ni shema o de master ni shema enye den ebue biem esa se de to omo ye ne say obi nipa na oba besiki no obetumi de original no e de atoso atwa na ebia no watuma bebue enti no oto a red no wo no obetumi agya de ama carpenter no osi dan no so nwie kura betu de na de na aka na ye dan akofie enti abrabo na ye bo no hwe se wanyu obi ankyerechom te se ye ba betena akyereche no mama akyera wa me se obenante sa obefisi obi na ye obet no marketing bi na ebia ekutia wo enti mi se a me yesunsu adwuma no me ye sure se abrabo na me bo no wo hwe me a eye obi a wo code wo na abrabo so ti o obi a wo code e wo na abrabo so but onipa desene to me say wo code no ebia nipa na attach wo dwuma wo yiedie ene wo no onyam na wa end no enti o end na ba bia obedu bia oni no onyam ade bia do nsa be so bia na ye basa enti agi se bia onya obi a oye adinhumni obi oye sunsun madwuma wo se me kasa obi oye sunsum adwuma oto bo ase sunsum me dase enya prophet no on the out sani awo kan de sani wo ye sunsum adwuma obi ba wo hwehwe mansa mo sa baby wo ha obekọ sorry ya se o abrabon ko ye beje ni ama oil bi sefa ko dware fa ko sani e ma ne nso etimi ye adwuma ententem sa ma me nka bi nchiro obi wa na ne kra mpa oil okay obi wo kwa ne kra mpa lafente se so spray nti yesa wo frɛ ne kra no hwɛ mame nka 60 bia wo sunsun dwuma mu kyerɛ so obi ba me nkyɛn a na obi oyo di fo nkyɛn a enya onipa ne di one day so solve problem na enya no korɛ ɛyɛ ntro otumi fa one day solve problem da oboa da krope me kan da da hwɛ onim sɛ e bia me ba da krope no ama me oil bi da bi ɔne de wa ma wa bɛka sɛ oba wa ma ohwe tie mi sɛ bia obi atua na ma ba me nkyɛn o me de me kan no kra kyerɛ papa sa wa ma wa wo beka sa wo kwa wa ma wo hwe enti na ya emom ma wo oil no ma menka bi nkyerɛ ebia me se wo ba me nkyɛn a ebia nipa ne ba me nkyɛn ma hu sɛ sunsun mu no ebia nya ba yie bia na ɛyɛ no but obi na ɛde saa no me na ɛden ɛde ato na brabo so ebia obi na de saa ɛnom na ato na brabo so enti saa nipa na ɔde ato na brabo so no fa ne sɛ saa nipa no wawu onipa na wuo oni wo biem enti den na sese me a me yo nya me nipa na me ye sese me frɛ nipa na wawu no
esaman na me hwe se kwan be so na fa ya nti otum ne saa enome ne to na bla boso saa nti oro saa no ode enome ne to na bla boso saa me na me ba beyi enome na fi na bla boso saa se oyi nyankopon a na me na me ye ne last nyankopon a metuma yi dia fi de tira ka ombo mpa na nyame yin fi no so okay oh yensu ade bi na yenti no ma bi ase okoyi obi bon ebia obi wa ono obi anante ebia oba ne di sika hwe na du ba bi ene wabu ba ma na wabu oba na kwase na oba na ko gina nsuma yi ne nyina naked abo ne dua se fitine ko esamasi wi aduma bi odi ne nsa besom bi ensuo bi e wo wi ase ense na aduma ma no odi code ato na bla boso we enya mpaebo eye kwase abuo eye no me na da na bra boso nti ono no sa wo mpa ma na enya aduma o ma no ori yori na bo mpa egu so enya aduma agi so yi sa enome no efi na bla boso okay papa say na waka no ma who say na ukita videos bi asa o videos bi about enti papa ahanum say no den na ekoso me pacho we ye gomu aboase me ko gomu aboase kotu ade bi wo okuro no so enti na meka se na adifo bebre ko preach o mo se bibi okuro no so e na me kotu ade no e wo gomu aboase enti mabodi e wo sedru ohin na be fam na me kotu na yesuma bi e wo kuro no so ai edi kuro no nya enti o mo se adifo bebre aba o mo ntumi ntu no be fam we ye 2013 sata na papa ye young ya na me kotu sa ade we entema se kuro ni nyina de omo ho nduma omo biebie wo duma wo kuro no omo ma masase be se 6 spot e wo kuro no so hin na de che me enti su won se metu wie no ye soa me wo kuro no so won ye soa me esa se me woni embra me kwa nfuo na me ne ohena no mudi nkomo ne ade na ye start adwuma ye kwakotu ade no na ye wia na ade ne suman ya eti kuro no so edi kuro no nya asofo kuku dambe ye preaching ni onya omuka but na kani po betu nti na mka say odifo ne odifo ne wo odifo enti ye kasa wa ha ye nim ne ye ka okay enti we ye woni video ha embra me tu ade no enti no video we ye pictures we po say boys no mo kuro no so no mabo ko jan wo so no embra me tu ade na me kura ni so bia bo ko jan eya wia o enya na adwo no bia kasa bia eye plant ade bi no say kuro no edi mo masa ade ye enti ye adwuma na ye no eye sunsum adwuma pure na me enti ye metna medwa ya no se bia ye hi obi so bi mra enche no but ye kire se ade we na di sunsun aso se brɛw enti mra papa ne be fa me na ohene ne be fa me na me kotu ade no ene kro na diye ema de bia onkofo fi oyɛ den eba me nche obi wa tamba tv so hwɛ adwuma pa ne ma wo ye adwuma no ma nipa na ye yia ono so be di obi ho adanse enti apart from ha me ba me mba tv bia so enti we 2013 na mkoye mi wo videos wo me si mi yi wo ha amanfo kwa me ba tv so medwane but won se me catch us next week me ba be yen senchani bi wo wan hwene ya omo mo hwe we nyina obi abedwane on the me prove challenge to you se ba be yen senchani nti wan kasa to anka chifu ni bra 4 papa mpacho ya mema me producer akai me no matimi ato han mpacho made na next week nyame ya doma me de aba me dafo me pacho program no betimi aba so bi say wo question bi a wo pesa wo bisa anasa wo asen bi a wo pesa wo kan 0545 929292 0545 929292 pacha obetimi afre na waba program ne so ebi na enkoma yedi waba be kan ho na yedi ebi a bibi tete wabrabo a wo pesa wo ne papa edi ho nkoma obetimi afre na waba program ne so ebi 0545 929292 papa say wa ma ye hu se ne okay embra ye kwakotu ade nini ntubo se kroma ni nyina bopem eno mo bai na so ohene na be fa menti ade ne hye kro no so ana edi kro ni nya okay won omu nyina nim enti na ye suman be ye suman ya eti kro no so ema kro no ntumi ndi yie enti mitu ade ne ewo lord station wo ogomu aboase life enti na ye dom ketwa papa manya ne ntia se te se sa de we say no mu tutu niam bi say na hello me da fo mpa cha udi ye ne ba bia wo frefi okay pa cha ka safi mpa cha yan komido
pesa ope hu prophet papa mpacho Mr. Charles so pesa obe hu a ehye ben no me ho no hye ne say cancer ne 100 Ghana on ye boa no de ba TV ne so ya cancer ne 100 Ghana Mr. Charles me ba sure o say 100 cedis eno penny ade a obetua papa otua 100 na bibi o ho bi ma na safe na obehwe so oba 100 Ghana ne ye cancer nti otua wi a ne ya wura sunsu an dokode ya ha no ne a kye no normal obetoto ne de ayama no okay nti na se oba no kita 100 na se sika nkita no hokra no betimi akwaba akwaba bie ma obese atua sika na 100 oba pe 100 na no ano no na se da bi obeba ho bia o tua hwe okay Mr. Charles mpacho papa number and a good screen no anim no obetimi afa na wa frɛ no bibi a ho bia na ne na din komo yes here da se nyame nhyira amen me ba cha obetimi abadwuma de esu bi 0545 929292 na woni papa akasa papa minya ne ntia se basa mokotu ade bi se ya se akwala e wo ho no hohom no hello me da fu din ni ba bia ofrefi we should free Madina. okay me don pa cha yanko Could you say this again? I didn't quite I've been for before me ba cha papa o ka so Pink FM ne number ne good screen no anim no it's in pa cha ofra na papa sa wo ma ne hoda o ba 100 cedis utua wi a asa eniama bi o ha obetota ona obedi ho nkomo na se why ready ana wata onye ready so a na eche o diska na ba utua 100 na ko ha untua hwebiem yo me do yenso ye da senyame nhyira okay papa minya ne ntia se motu sa ne ma na honhom no etimi bura afoforo maye no kre we no say eye suman ntina suman ne to be ye tu ne di so na wo ya wadwen say o suma betuma wu but ye tu no won na ewia sisika nyina ye di nyina wo suman no me na me kacho ye tu no na o de sanka ye yi kwa tam nti da be ba me hwese betuma to 30 minutes aka wan be ye betuma gi video no na ahwefo ahwe ne yi embra ye tu no ba ko bi wo me tu na jafi fomo ba ede na ye tu ade no okay hello me do udi ni baby afrefi me pa cha yanko pa cha se me pa cha yanko o question no yanko pa cha gina ye ma me wa online ni twetwe sinti no pa cha gina ye ma me wa online ni twetwe si okay papa entino ni awutu ya na Jeffrey Mubana no ye dey orona eye abusua de bi omkoje enti obenya be se 20 years na se onya sika but nipa ni wu na fe kunkunkunkun om na ombe fam na mekotuye ono so na yefu adaka yetu na ekasa last week meba be video no okay papa hello good evening. Good evening me don pa cho dini baby afrefi Hello. Pacho me pacho low TV ne ma me wa na ye ni nkomo. Okay, me don pacho yanko. Sister Fiam pacho jina ye ma me na online ni twetwa si wai. But I think Me pacho ya fe de me tonka. me see papa come this the one no ebe sawa yeah ni na Yes. Oh, okay. Sister Fiam person ubisa set time ben na oba e be adwuma. Say na papa kan no e depend on one say
eyo on tiase say eyo bia ne sunsum kura no obi de betuma ye 3 days obi betuma ye 1 week obi betuma ye 2 weeks obi betuma de aye ebia 1 month enti say ebia mo catch us say 3 days na ekoye 1 week a obaka se manka no kura ncho enti na ye ka say oba ye betuma ye na open no fa ne be ho no ma wa ye be ya ma on dey be depend wa oba no say atale kura okokrum na akoto aye original ene wo fake wo nti so open here ye wo normal de be ya ma wontem sister fianti e be depend on wo de akwa days na be di ni papa be ka kire open me da say yo papa enti say na ye ka no na me pese me hu say no crosses ye tu sunsun bi a etimi ran kwala pani je say obi a sunsun emre no etimi rom papa e ba ni say ono no e spirit enenam okay ena won ye sayare efi obi so a ye to chine o nti utia nko ye na wo hia obetuma ko ye to ohum na ekọ nti obi tumi tu abu aduro na ko hia ebi otwa yare obu a na nabusu otwa yare ni wo na wanya obu okwa bibi tumi bebo ye fu nwo da ni nyina ye ade a ye to edifa wiem ebi ani pa na ade ne won so nti uyi anaju tu foko beto na ko hia papa na de na mu yi bibi sa mo fa nkoto bola so mo odo koto bola so kra betu na de na mo fa ntu nsuom nsuom ebetu Ansa de no ye ne den a wanya tu. Ai wotun de. Ana se wotu na betimi aba me so back. Da be amba wo de amba so. Se ye wade a ya ye. Nti ewiem ade. So obi beto waduru a o de fa wiem na eba. Nti sa na yi ade no so fi so a ereba. Esa se obi wa na ye de balok ato na bla abo so. Okay. Won. Nti sa balok obi okra ye tu amna wo nanim. E wo sunsum to na mo na mamnam. Nti e be yi wa fi amna nim. E wo sunsum papa mane pia ona mani okay nti obi ona mamnam no ne nante ate sen na bra bot sen ono no ade bi ode nsa be so bi enye adenti se amna awura onduda wa blabom onduda tabi of eyes of four steps da bia na otehwe na osore sa nti ono no sa ne ye hihye e de amawo a ono no sa betuma take 3 months e de amawo de me ya woni problem wa blabom 3 months ja na betum de o ma ye tutu amna wo ma amna ne bi wa 21 ebu wa bi 100 ebu wa 200 nti ona yi se hye steps I hye wa blabonum de maw nti sometimes o mo ba ye nchen no so mo hwe no mo nya botre ye be ka kire o mo me ka kire o mo na so o ba me nchen na me no di nkomo ba tie me sa se o pe resource nti na bai ene o laughing o pen one touch a ye to a metum de atro ma no anka so akoto ye o laughing to be to say ye friend Elijah 7 powers ye o commanding palo laughing ta ne o St Michael commanding business oil o person business on for it down meet my idea ma sika mpa unsem da na de ko adwuma bi ani asase so a wo ya wo be for it down da wow ja sika na e ba ho a obe ena se papa sa na e man de yentiminto ena da bi obetuma atoti o eno ma no ba eno ma no wo won se ye de bibi na ye bibi ansana bibi ye bibi ye de nam na yi na medase enti wo ba e bia no ma obetoto amede be ya de na ma on eyese me wo pa me trama no wanka so akoto aba na ma ya ma na papa me de hu se na me koto no e original say you fake ni original wo enti nka the best thing is me ya Florida water cry original any wo fake original no o di gu from na the Manchester to my jabetum bena en original o di nsu o di gu a beka se nsu enye dwumenti sa ade no nipa no koto de ya de ma wa resource na benya no e be ntie a ayese na wo fun credit esan wo so o ye ko na bo se na akate sa na ete enti eso mo obi wo meka no kura se nkyere wo me no me ye nipa bi a me pe heaven kwan menya wiase no manyina na mehwere me nkwa vaso bi ani ade no nti me betra me ka no kwa na kyerɛw na wobetie mi a ukɔ ba bi a utu step manka se bra me nkyɛn ba utu step bi akɔdifo bi nkyɛn a hwɛ ne kasa ani hawa ɔno be kasa fa ɔyɛ no korɔfo abehu obeda so abehu esanse asema me ka we ɛyɛ hinta yɛn san ka me ka be se me kasa se ye wo no ma wo hɔ a wopɛ one touch a obenya ɔne de ebia nipa ne ebia obi du sika dwana na obi pɛ sɛ oye bibi ma ye laughing te bi wo ye friend no St Michael commanding tetragrammaton oil sa laughing ta no se obi je wa de me ka se koto abaka se ne boy din na menya commanding palok na metuma show 7 days enkrata wo so nipa de beba but ebi laughing ta waka se ne boy din ntumi ono so eye sika mu ye duru se bia 200 billion 300 billion nipa na age and obi ebu kwase adis kana age and obi age wasase kese na opese oji asase wo hene ebi asem no court make catch say stop court no esa so lawyer na be for be say ska mema me no nyina be kwakoto to no ma na be free ni pa kono life anatu 12 e wo baabi me mbo baabi kono ne ne na kasa saa sei na adwene ne de owo agu na no wo sunsumu obe mene omene pe asem bi obe fitianopa na obe sore no
na wadwene beye ni de bia sika wo bi obekọ kopɛ de abro opɛ de bro we bi a 3 months ansa na ne so betete no sabe no wadwo sika de da enti abrapo na e working to bi ode wo ka no ode pass ya ena obi oyo hene ebi a opese ebi asase bi a opere so e wo court more than 10 years 20 years no still o mbu asem no oba ye bepe aboa bi otumi de na no boduam ye friend abobondua minya makoma ko 3 na sem de ya ade no mana na me de ko sha asase no so a nkofo na nkasa beba okay nkofo na nkasa ebeba bepa ne cho asase no magya mama no papa na se na wo ka no haban na wo de beye haban ana se papa bibi foforo beti bacho wo se mesem yesu nsuma adwuma enti me wa aba me ansa bi a metuma ka bom ede ama nipa akono so mfa kwa asase me nyina be kwa asase no so ni akoya ebe fire nipa akono one ne wo case ne life anaju 12 no me edi asem no ono ankasa nipa na ode asem no ko no ne nipa no ko no ono ankasa ba kwa resign akoyi asem na be pa ne chow abe pa ne chow aka che ne se on pese ade na oye ne ebe yi nti sanity enti for spiritual way ne sanity. Okay papa sana wo kan sam no asa me hu adwiri me aye me nwanwa pa because ene ensam no emod ni nyina ahaban kwa na papa wode me hwe mo aban bi wo se obi wo di achinya opombra metuma te aban ne de ama no no do on kasa nguzo se opese haban no on shini fie no onfa aban no koto ni fie 7 days and fie na nhia wow menim ho on onfa aban no ko wow meye wa hayi a o studio ayi na obi ade nani ahu me nkohye mfikyire jo papa ena ye bre no enya aye bre ye bre no aye ebre enu nti no papa mpese obo last word bia ye boss say wa my 10 minutes e dey account dan ase ya mhira ye boss my 10 minutes e dey account na papa say na ensem no e ko no obi e ba obisa me ba papa ho a sen enete papa chire mu ye e chire me pa cho say da bia me betena me ka cho say me in charge onim de ntia me in charge bi fi am team obi ne si chair me almost more than 5 billion fi am team na onim bibi ewiase won ebia nipa na baba betuma ye adwuma na ama no ba wo charge no nisika ba media ne say totonoma na menye ma but omo ba ye ncha so ye ade ne ma omo fa se da ne mba omo mba biem one ne ye program no but me no so ntini me nka se bia me di onu achi a charge but oho no oba ho a ye charge no ma ha no ye be hu aka kire ne a kire no ma obetoto a ye de be ye ade ne de ama so on se bi se me ka kire se oni mo abo na ye fe no oboso man ketere no won se abo bi wo akurase a otu a no ma bebre di na chi ono na ya nipa first one obetu no your friend card puller ona meche na me de aya ade na ma obeton ade a wanhwa wonsa be ye oya obeton ade saa usika no so be ye ade ama ebegina usika na nhida esa se obi betuma ba mo metuma ya ade egu 1 city so obeto ade wo store a me show wa month wa o store no begu ye enim ye ene yenim siesie yenim sei enti babo wadwuma na wo ye no ba na be ya obi nsei wadwuma afin so no obi wo ha bibia oye bienko yi obi wo beso da no obi ne da obi abrabo no oboko nanim a na watwe asan onim dokode ye de papa je otwe on se enkran na omutwa no obi wo ha na wakoje sa suma no enti obi wa na oyo bayfo bayi no enye bia ne se owi na mo ye omu different o ye obi wo ha ochie wo nsem keka it take up more than 77 days and sana ususu betuma cover me 77 days and sana spirit na tu no be cover enti so chia wo nsam sa wa pepa wadwuma nyina ono obedie no obi won so okasa wa no a balok e be take up 3 months and sana be cover wo sunsun mu 90 days ja enti yo bia na wo kan wasam kire no including o yiri report bible catch us say o yiri kro da okukum kro mu ano e wo no on papa so da mutimi ya ma asem ma de ye so abron sam o da bi na se babu ne kan ka so men ka abron sam asem bi ya ya ana me do fu me ba asem o da bi ba bi a che ma asem ko de o na se babu na kan o se o yiri kro da akukum ye da mu o na nyam na me ka
ene enye nkomo enya oyire nko a enya nsem bia na ka che ni po me prophet Michael say me ni friend o me lifetime me nya adam for dawo na be ya adam for me ankam ne be hwe bible esa so ni bibi before obi benya wo no eje obi oben ho obi wo a obi aka chen so be che ni sika oni obi akodi hu nkomo sa ni plan kita bad spirit o obe ende wo obi wo a ni de ne say oni baye na yede to na no say oni udi wasam nkonwa enye balok me na sankrofo no mo doso o me say 60% e wo mamu ha obi wa ye wo no ye de santofo ne to ne touch ma so enti obi wa o mu study obi wa na danfo odi nkomo kire ne pe obi aba ma kwan mu nipa ne ye good po ma ta ma miska pa obo se later oni di nkomo ebedum na nipa ne mfre ne biem oba fi so obi na akoka nipa ne de ne din na kosunsumu akọ ende ne se ma ne mfre ne biem wow ja now say nipa o hono ese o to anu na reka enti onipa bi ese oni di protection for waduma na usika se me say me nante keke da na hia me da for my life tienie obi a obe nante keke be hia obi a no nyakopon kro wo obebisa ese se otumi bo waduma na usika sam ho ban me say obi a be nante keke wasase so a oba na chem wo na ebe hia wo na wo mba betina fie na ntumi nhwe mo no uwu anyakopon bebisa wo na wan ba wi ase kro ankamfa so wo so wow yeah enye so me mete so obi ka se me ho cheme a wo na opese wo chew mami ye wo no ma obeya enye bibia ye beya kwanche na ma wa adwuma bia wo do nsa besom bia hwe ye betuma ye wade bi wo ye friend fox so ye wo yo ba na se sabi ye wo ma ye welcome mom ko giscom ma ye bi papa baby o kra be hu na nim no te sa hwe ka na wo de hwe ma na wo se ye kwa ye wade bi wo ye betuma ya ma obetuma ko jan se airport we tema ba bia mpanifo nkotena te wo obi ogina kon keke ai so fa kan oboa unso ono ate no afi nkofo no okita sa ade no botwi no obegina obi wa normal keke be tro ma akotumi nya 10 million 1000 Ghana me na me ka chiro number keke me na me ka working ya wo wanim de nti nipa no hu a no wo popote chawade on your friend fox oil be hu papa no anya bi mo ene o commanding padlock unsa me kan o pese o gisika kasi fi obi nchen a na nipa na bu kwase on na de ye afren so obi wo pese o tu kwan ekọ outside ekwan ntumi mbie o ba tie yetumi kacha wanu onyam ni apa obi a ne de ne ha ne de aka wa ma ne de aya adama na wo na wo saka wo kopa ne yi sa no onyam na fi ho e de ama wo a okodu no ha na enye hwe se obi wa na ne onyam no oma ende no oma twitwa so pieces osunsun te se mo ka bom enti ese ye pa obi a ne de ne ha ne ya twe se obroda bi de yetumi twe e de tale wanim de man to kopa won sabeka udu opene atwe e de afi wo side ne de abra wo nua no okay we asem ko ensan ka me kama na yetro makampo sorry we da wanu aye Meda for Prophet Michael or say ono na ye penny kwanche for other Saint Michael Power Ministry ono enanya me enam so akasa kire enen wa me ati ase abrabo na ye bo no ense sa wotina se na obre se nyame ti ase fi se nyame ammo ese bra na bebre e bia wo bia no hwe prophet akiri kwan ne number ene dash screen no eso no prophet o kaswa Pink FM ho ena prophet Michael or say owo enti do for modern na hwe prophet Michael say akiri kwan the numbers ena egu screen no enim no 0243310087 0558 382017 ebia wo be friend bia no obefa na one wo akasa na waba be hunu na nyame nam ne so na onso wabrabo asesa papa se say den na odija me ahwefo yo mema ma kwankyere bi okay akwankyere am de ma omo no eye adwuma enti wa wo hwe me no me pa cha onya botre na tie okay kopetame yawu se wanya enye adwuma petame yawu bisobi ase unim asa aban no nkyere okote a tie akwankyere na me ma wo ne sanse enya de ya azan eye adwuma enya adwuma me nka nkyere me pa cha wo tie a emfesi haban nanim dan wachi fa kyere aban na pe coins ai dos kakra o de coins bi abenya na fa go right nim na dan wachi kyere aban na fa go wachi se na tie aban na dan wanim okwa pe white handkerchief kana opesa aban nyama wo nyina na yisu sam 35 na yisu sam 109 ana sam 77 sa quotation tram de ama yisu mu 2 o do pa yisu sam 99 ana sam 109
ana Psalm 35 ana Psalm 77 uwia kope kube dry one no na bogu grass cap mu ubogu ma fa haban no haban no fatu sa grass cap no na fa kube mu nsuo no dry one ba ko fatum anopa tututu kan Psalm 109 fa guso for ni kire bia awia piefi no na kan na opese nsuo no baabi akọ ade a woton bia o de ka guso na yama fa woro anim 3 times na fa woro nsa na enchi obi asem de hodi na hwe se oye course ade na be fi maba oye de ache wa ma kanse me de ache papa se na wo ka no on fa nchire handkerchief no on fa mo ne po onya ne sen me pa che okopetan me ewu na wa mpa anya adwuma wo nti kope tame ewu da bi abenya kwan bi akope na pe ye kan se kube dry one no na pe grass cap ayesa grass no obi anu mu nsuo ne bo nyeden na koto kube dry one no na bo o de wate we ne de aba na bo na fa to we nim efende nsuo nim nti ahaban ne ba ko pe cry ba ko pe ye anabetuma atemiensa unim bible kan am obi kan ma wan kan nya adwuma Psalm 35 or yenyi 35 no am sure me simple Psalm 109 o kan gu nsuo no so na ni nyina nsi owia haban na ewo nsuo no 1 2 3 no kan no pese ensi ewo na brabo mfa ma haban no fa gu nsuo no eye nsuo obepe kube mu nsuo dra wan ba ko pe no mbom fa ngum owia onfa mposa ne nsam no fa horo nanim na ne phone okura no onfa nsuo no biye no fa haban ne mposa ne nsam ana se nsuo na nkasa nsuo no obeyi afim na watetem ketekete no de agu nsuo no no de nsa bom no de aye nanim 3 times owia ne phone okura no onfa woni kakra mfam na onye course no hwe Yakobon be onim bible no kan won po bi sa say the key no na Psalm 109 no yeah yo medofo prophet Michael say wachire akwanchire na meye me birthday wish ansa na meye me pese papa ma me ne last word na onfa na chikwan entudwa ansa na my birthday wish no na masori me ba cho nyame ya doma ochina betena ase ahwe nyame mba me wo kaso a Pink FM oho na me wo cancel na meye obi a na adwuma ensem ni bi wo aye ntimi mbobọ so nti obi a wonim se wo pese wo tumpo wa blabom wo pese wo ko wani wa ba eya na bibisa se nti ma blabo te sen nti me wo ka me daka mo mfrefrem bisam kan nya japade me wo ka me ofie bibia ahia me wa blabom na Yakobon be ye me na wa ye me no nti mesro yenye se bia ye po obi ni abetena ya bobla kakra na enyo japade ne ye de ba be cheche anka be hwehwe no ma bebre but unya gidi na oba nyame betuma fa so ne etima boa ochena metena se fiti Monday to Saturday nti obi a wo problem bia for wadwuma wa ware o sikasem wade ton obi sisi obi abodua wo gold bi ebia wo obusuan na pese ekutuma ana ebia wo sa hwanwe aba na wo ho a ebetuma ya ade na wo abuwu wo ba obede anka chifu miensa beba ana se mienu wo de ba na wasa hwanwe se gold ni bi wo aye ya obehu no life se bi su ni wo obehu afi so ma mututu gold ne ade na mpese ye na gold ni ba mo so no ebetuma ya ma dwadie titru ene o ma mpese omukọ mani wa blabo na obi abu kwase ye adwuma bebre nti mpacho da me mfa nya adwuma pe Sunday wo kaso a Pink FM me pacho me personal normal ebia ohia me yankasa obetuma afre me 0558 38 20 17 0558 38 2017 pacho na ye WhatsApp no so pacho obetuma mamudin ene picture me ni ofie me hu da but metuma ka wonsem nyina akyerew ono so tu anamon ewo so a ebetuma ye bibia ama enye bia na abeba se ebe ya ho akwankyere de ama obi wa ukra ne keke picture ne odi ne keke ye yama ono ko ye fast channel obetu anamon ba awrade nka won so otumi hwem da se ne obehu nsankyere ne